Unquao, just a hene, a man for an tune, what a much let me say. Now when a doco says itchy, into one homodian or Marcom for aquaquacum printing, what more to know if you are dear to banching. Akrata ma motorway na no mutre mu necessary major sunset traffic no anu adi ye papa. And someone who pinan a can why say unkunya be some say, and no nsia kase wo dear, or hanin nsia e chiripo and crankers every day so. Adwuma kwe and esiasene. Make am full Lumba super edi ama super pa bedwama so bia to aguso awo to bi FDA agya to musa eye into won sanka bia bomodi asa ubetimi enya bi na ne abusuafo ne so no etimi anom na apendo dodo to abetimi afrem 24 0549889685 and 0549436616. Akenkafo ayese nkonya be so manimre no edi ameje so ya wofa. Osi ade yo de wan Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hotedin ene watafiri jamene Adjoa Agyei Sikapa ye da ye ho ye ba ye de kasebo no ekire mu ankasa ebesomo nansa na no me wofa ase kokofu sewa osi di ye kasebo no eye de ba dia sekutu sebam enyo de ni bia sekutu sebam ye mwachigo sekutu sebam midian kokofu sewa sekutu sebam DL kasebo de hinta no no ye pa hontoma DL News. Yamamo akwaba afi tumilikane shia yen awo Facebook and afinsi YouTube na yamfa kasebo no ekire mankasa ensemom. Yensha kasebo na se enfemfiri enkrapopuremantem na nedua yi akwantufu a wonom efiri nkran popuremantem de omani kiremu ewo Kumase asantemantem na adehia na wonom sufiri asantemantem Kumase ebankran ebeyire sesra na ne nyina ne sei eye fuwa tanka bi etumi ekodane butu yem ewo income tax eno no eben fanko barrier eno no wopokuase ene nsewom kwantempon no so a Emma traffic no emu ye heavy pa jese ka ne bi so na nyasem kuma kram na ena no pay tututu ewo ena bradai obenim bosuma yo ne tosutu ewo mfempem ye no na do nsiamu na nkwanhye si ya jese nyasem kuma ene akra ene Kumase kwantempon adehia won mo de hyen nam so no ene emfifire pa na mo amonte express ma mo no anasa monte basa air condition we mu no ene emfifire na manfo motoam fifire se efiri won mo ani na se fifire nam koblane ani huam tetete ne sprinter buses ne trotro cars mu aba ene mumie window ne kaka na fram mfam firi se ekwa no aboa pe so pam na meka se na obi nim de kudi nam so a ema nkwanhia no esiye na hyenkafo ne bre pa ne nyina ne sei sana eye hyenkani bi ono no onam kwantempon se na ne ka no okuta Hyundai car bi na chematoka kraba ho onya fort ene break it down si kwan no so na mra ka ne say na fuwa tank edimrika 10 town no so de ne ofrinka prema de na ndi akire mu wonsam kwan so ndi gidi ba bo ene ba na ho so hu se ne ka bia se si wa pa na mrika 10 tete dan butu set machire din na we ne meka sempre mo maden akopiem boa yama ombie makwan no emu da hwa kama na eno na de ya kasebo ene mpanifo ahodo omwo mu ka biem twetwe nkomo na no ena hyenkani ba kon na otwi eye Hyundai tracker sesi kwan no so ni kirem sei eyefo tanka no meka no wode na no wodene entemera nkwanhia ni si ye no ono ana ahwe yie na na so nkwanhia ni so de same sei etodi ye kasebo anim Adjoa Flemi Solomon adu me fita maneba na overheating ba cheme entime pake ka no ekope nsuo de begu ka no me digumu wie no na me spake anje so ntime emergency nka me manasi wona ade cha no pa na mama latisha mba behwe ntime wo na me hu se tanka na atofom no babat omunam tanka be 4 na oba ntine osan mensa ho me no ho na ba akon to so mensa na twema no nto twema na okodi nanim odinanim wie na spenta so asan kwa dinanim the spenta driver no ni me say spenta driver no so betwe ama no ba ono no wan twe ama no because of nipa na egum ninti no nti opagya na ne no wa hu say me so me car ne si ho na speed no na ano ye den nti na oye ho hwe a enye ye nti na de bobo me car no to no
me the one and triangle see or doje one and triangle and see one I say and so light and so light into me this year one and triangle me this year into I say oh who one and triangle no bank na wie na oye ho hwia yenye into na je senko be save obeso car no but or done on sakakra no me side ho do no anim ho me side ho na ka no into atoto no saa ben pensa ansana ka ne tofom me na me titira na chi e wo ha na mada kakra nti me hu say award me mo nti me ko inside nti tema me fro car inside na saa problem ni see no na me be gina pavement no so nti me car na toto no nyina na me gina ho amehwe no my friend ka na mo na ba nti no ye de ono so kofa car ba me ya load na free so na say police for no ma omutimi peja tanka ni siwa minim say ombema omo tanka na me so me car na be ko police station na yakotwe ya no eni ya wuti o shankani ani den edu Solomon ono ena ne car kwese ye esi ofanko kwantempon so nam so mankwanhia yi ekokosi na no wachina eye nsantwerefo ne ade hia wonom wo hodom omra nkwanhia ni sitwe kora mu kirem se ye luade nyankopon Jesus Christ a wonom mu kirem se trantra eye junction hodom akopim ofanko new road no so no street light na ba kokura nya dwuma hodom aye sumka bi eno ka ho ne nkwanhia we no isi ahomachi the high pine street light no edu anajo from 12 going na ahanyina road mu nyina yesumu kankan se cars na anko na biamba ahanyina yesumu nti obi a driver no oba wonim se bia emuda ho because nka street light ni adwuma nko be wo se we are say anti no oba start break na address overhead na se ho because omo break ni de enti se adapt we ni cars na obetimi achi break no ana ka sprinter no so hu ya anko no so eboa tanka driver no kwan we so de higher pie street right free tantra jansen honom besen ko ofanko ba bi o maye new road no street right e wo so nyina anso eno na higher kwan we so pa eni a woti ye ayo man Ghana de sha wadem wo fanko barrier na no pay enkwanhia si ya fo tanka edane butu ye makwantempo ne obi nko na obi aba hodem kwache ya hyenkafo ne passengers huna mane no dom de o mani ko tua we se huna modem nkyeremo ede asom ye etiefoi Yantua kasiabone sunye free in Kalimantem hanom ne nkombo remu ewa santimantem na kwanhia SC ewa fa ye ka kasie ni bi ho sanso na ovan bus yi bia ne registration number AC1210-22 anusi anopatututu ewo eye ampaba micro from eno ewa atwuma kwamwa eye district nim eno ewa santimantem na nipa wo hu ne esiye no echemu se ya kwanhia esiye ma traffic esi wo honom no omuda nyankopon se nya ade obia eto anananom ewo nsiedo na emergency eye response team omu free asokwa eye MTTD etimi ba honom ebe hwe se ne niema esifa ko ne traffic no be direct ni ye pa be bom homoden na kwan ya fa so akwanhia no esiye de ya ade afi anomu ye mu hwehwemu empenifo so ede ato ahyenkafo ni nanim omu fa sa akwan ne so se omunya to boasie no mo fanfa kwan ne so esan so mo so bo mo homoden sane be ya traffic na esi wo honom no betimi aso anon na MTTD fo so hwemu so mbebo modin ahwe kwan ya efa so akwanhia ne ba ne hwehwemu ne betimi akoso ntiniam ebesi ni na na ya de so mo de ba betu dwana tememfo no etimi ehu ne ekosi ye ewa bra mo ye hwehwemu no we ne nsem a eno efra santimantem aba abetodwa enti ovan ne da from tem na wo hwe ne mu egu na pempem ne pilo da nso Awurade Nyankopon Jesus Christ nkwanhia na ye kokko saa no ehu Nyankopon kwa ne da na se obia ho anka na se obia empra na se obia mfirimu nyame na de na se ne de to from team no obi ka na asai e ka na aba nanso ne nkwa kita ne de eye se ne senke we kwani pankwa ato ego ne yento akase bo no so na ye manwre wo man Ghana ye mese bedwafie na Ghana fo baka me ka kantam ni na mahye bedwane de ma de hia wonom ewo ayewaso east abato mpesu aso nkrabo premantem na nima ne patem ye papa wanya ne ba bi kro na sare firimu ya na ho behia se wo ma modin anya na musini akogina mahye bedwam na wasoma de hia wonom ewo ayewaso east na no na no eye opening bosman ye wo man de to so miensa third match na de hia wonom ayewaso east ekwa tetena kwoto aba eni abato moto ya kwa wie na ye nua bema ya de nyina yan papa oniminyamfo Alhaji Mohammed Baba Jamal Ahmed watumi de abato no nkunim a chese ne imprempe no na ye kwa ye mahye de ma de hia wanmo ayewaso east nene ena mahye o my Ghana mara ma ho kwan se ne Baba Jamal nkopie mahye no nkosai
so no bakwa kodi ma hye bedwani edibre e de ma de hye a wanom ewo ayawaso east abato mpesu asom na adwuma de ne todwa na nya sem kuma kram na ma Ghana ma hye bedwam acha mehene aban suma na Kensford Baben ejina mu na oma eye Mohammed Baba Jamal Ahmed esai fefefa na nya sem kuma kra wone ebrada obenembo suma yo ne de toso etu e won fempem mienu na ade no ensia mu na mna adwuma de ne todwa no e na Mr Baba Jamal ebo no homoden a esai kama sene obebo adwumaden asomade hia wanom ewo ayawaso east ene oyisua yade nkuto ne kana ebia na eno no wontumi nkonkopie ma hye ne mompa se yade to nchen de a bibia ni ho betuma tete ono ene ade hia wanom ayawaso east so onsom wo mse ma hye bedwane enamra mu usai no yenkotie se de yekoye wo ma hye bedwam of allegiance and letters of allegiance. I, Baba Jamal Mohammed Ahmed, do in the name of the Almighty God swear. Do in the name of the Almighty God swear that I will bear true faith and allegiance. That I will bear true faith and allegiance to the Republic of Ghana as by law established. To the Republic of Ghana as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of Ghana. That I will uphold the sovereignty and integrity of Ghana. And that I will preserve. And that I will preserve. Protect. And defend the Constitution of the Republic of Ghana. And defend the Constitution of Republic of Ghana. So help me God. So help me God. You now have to swear the oath of a member of Parliament. I, Baba Jamal Mohammed Ahmed, having been elected, having been elected a member of Parliament, do. In the name of the Almighty God, swear. In the name of the Almighty God, swear. That I will bear true faith and allegiance to the Republic of Ghana. That I will bear true faith and allegiance to the Republic of Ghana. As by law established. As by law established. That I will uphold. That I will uphold, preserve, protect, and defend the Constitution of the Republic of Ghana. And defend the Constitution of the Republic of Ghana. DLFM. And that I will faithfully, and conscientiously, discharge the duties of a member of Parliament. Discharge the duties of a member of Parliament. So help me God. So help me God. Congratulations. Thank you, sir. DLFM 106.9. Eni abetia ni se ni ye na ma se badwafo enya de hye ba kwa aka ho no so bebo adwumaden asoma de hye wonmo ayewaso east abato mpesu asena ne kwakra mu no ena ma se badwam acha mahene oni minyamfo right honorable aban Kensford suma na Baben ede kokobo ne afutu ede ma oni minyamfo Mohammed Baba Jamal Ahmed se osere na da ma se badwafie ni nyagudi wabeso pen waye bi pen enti obesere na da oma nan yentientia o me se badwafie ba wa ba no oma de hye a omoto abama no e waye waso east abato mpesu asoro munya ne ho mfa so mapa se be ya kina bi no onkogogu ade hye no anim ase. You voluntarily offered yourself to serve the good people of the Ayawaso East constituency. In your campaign, you stated that you want to serve them as a member of Parliament, and by doing so serve Ghana. You don't want to serve Ghana as a high commissioner in Nigeria. DLFM. I took note of those statements, and I'm going to hold you as my son. He knows what I mean by saying that. It's not the word of the general son I've been using for all of you. This one is different, and he knows the import of that. I will hold you accountable to the good people of Ayawaso East constituency. Serving them, you must. And so I'll focus on you on this floor.
to see how you perform in serving them. If you don't, I can assure you I'll be there to campaign against you in the next election. Any hour tea, ayo my Ghana, must be Jeffy, Betrayan, Massabajum, Achamahin, the right honorable Sumana Kingsford, Babin, I told so dear Futun Cocobo, a day, Emma, Massabajani, and Pimple Jeremo de Madisia, one ewo Ayawasu East, only Minyan for Baba Jaman Alahaji, Ahmed. Yantua Kapsia Bonnie Sunium Bonremo, Ewe Poeman Tema, na SOS Foundation, or more new job in North Municipal Assembly name. A year free national health insurance card, or more year Ediama, a year to Memuformo, Ewe Fidia Simple Termono. Se no, a yadio muche, Musel, Musha, Nim, some bet me, I am a nipa bay 800. Esan send ye Dikaya Moya was a coreno, a yadio moya, Edema, my 4 bay 700. Our Mutiminia Quenya no etimi register ye. Na SOS Foundation, Ejidi say ya dia pomudin pa de hu hia wo mayimu. Enunti ana se no mode to ye o man for more new job not in na say. Omo fa sa Quenya ne so se ne be ya dwumedi ekoso no omo so ebetimi enya so emfaso. Na mo ni eye di amani boni kontinhini Kofi Obo etwetwe nkomo. Ana Chief Executive Officer at the SOS Foundation eye Samuel Osei sa kodi adodo na friend say SOS. Echiremu say ya national health insurance card no. Akoya to say first aid e dia mo obi biare san say wo NHIS ni bia. Se akobasa wo yare a wonya akwa yo mbetimi ahwew. Enye se wo nkita bi na akwa a omo si twie say koto say ansa na matimi ahwew ntu no ndo hu ni say NHIS no aye first aid e dia mo obi biare ntu omo mmodi aso mbetimi afa akwanya ne so. Enso so no etimi aye omo de. Osanso edituja echemu se so mu wie eye new job in not ne so a eye SOS Foundation no ebekọ eye municipal and district assemblies be 32 eno ewo eye mantem honum se ne be yo musu benya akwanya no se ne be yo musu apomudi onsem ebetimi akosiye insurance ne de abusafo eye first aid kese ema adehye ni ntia meka se eye first aid ema adehye ne se o health insurance na ho do kakra bia health insurance na nkasa card no e prompto ema hu se ene wasa mekọ eyaresabia na so ni bi anase odi ewu a se ho do kakra bia adwen ba atim ni se obefa kiro awe se ubenya drugstore bi na wan kasa wa pe aduro bi a obuni friend self medication no na eno no emu ye din pa ma wa bon se udu eyaresabia na akwakoye asama obi ya mpese obeti eho asem iti na made ato me ho se bi ne me foundation bi ne me nkofo ye bekoso na ya bo obi bia na obi bia anya bi na obi bia anya bia ho do kakra bia na wafa na the hospital on chain e ma de mu enye dene sana wode ya start say last week ewo asokore ewo nujabe nofa ene ye efijase eno so nujabe DLFM 106.9 na wacheka na ya wie nujabe nofa na se wie nujabe nofa na ada 32 constituencies na aka ewo eastern region hanen so no ye beto aso na ya boo mo ye wie eastern na ada constituencies ne Enuachi ana Samuel eye sa kwode edi tudwa na ochemu se wo apomudi a utimi ebu adwuma ye utimi sori anopa na chese honam esisu honam so atimi ko adwuma ekoye adwuma so etimi nyeska edigu botomanunti ana enka ne mampani eye John Ejekum Kufuor edi national health insurance card no edi baya eno no abebo amanfo bebre ewo manyimu no ochemu so de to omo a mbenya so faso ni na se omomomode aso betimi ahwe card ni suye na se ewu nso a wo hye omobo se eye afefufro ye besim no be renew edi amawom yehuni se ubekọ ubeba nini na ne fapem esi apomodin so na ya apomodin so ewo oman mu hanen so no ade ba ko ayewura Adjoa Agyei Sikapa ede ba ye ayeboa ya apomodin ho asem eye national health insurance no na yehuni se ukwa national health insurance ni bia ho do kakra bia utimi ko ayaresabia na yefie pese obi bia enya apomodin ti no ene ni ayese be promote national health insurance no and ya kasi be promoting so dia na ho be nya se be register mo obi a woni bi na obi so obi a ne dia nsu awu no ni aboa no na ya renew ni asaman kire kwan ya be fa so a obesa yusu na obe yusu ni ye na ma Ghana di na no nujabe north di na no eastern region di na no ye ni na so apomodin no etimi aboa yen na apomodin ho dawuro a SOS Foundation ye se ye bo no etimi aboni ye na etimi akwakire etimi aboa yen na mo ye aya ye wo hani na no sabi o ye hu se na district akase e na asade mu
nti no oje wo card na wahweso yie mama wo card no abɛn sɛnea wo dodo kakra bi a na wafa na de akɔ ayaresabea ɛyɛ wɔ ha kwa de yɛtiye yɛ wɔ ayaresabea bebree a ɛbɛn yɛ wɔ ha no wonante ebi wɔ ha within 10 minutes wonante wadu ofa ka within 2 minutes 3 minutes na wadu nti me yɛ ntwɛn ɛmma adeɛ no ɛnyɛ kɛseɛ na mmom de ho bɛn kakra bi na no ne afa ne akɔkɔgye ayaresa Eni ya uti ye eye Samuel say sa kodio no ana ye chief executive officer Edema SOS Foundation na ne krakra mu ana ye amanfo mu su enya mfaso ewo ye dwumadi SOS Foundation edeba ye no ene eye kontinhini Kofi Obo eye yamani boni owo epo mantem atwetwe nkomo akire se omani aso ye papa na omoda na seso no nso so abetimi abeyo madoye sronku sei ewo se obekọ obeba ni na ne fapem esi apomodin so na ya pomodin so ewo oman mu ha nso no ade ba ko ayewura Adjoa Agyei Sikapa edeba ye eboa ya pomodin ho asem National Health Insurance no na ehunu se ukwa National Health Insurance ni bia ho dodo kakra bia utumi kɔ ayaresabea na yɛfie pɛsɛ obi bia enya pomodin ntino eni ya ye boy ase eye Samuel se sa akodia empese ye amanfo ne so betimi akasa binti ye bomodi ase yensa ebetimi aka ene no e de amamo me de Fatima Mustafa me te fidas market niche e bale be ye me health insurance me se e free and you BSK nti de me ka che SOS ne se nyame nshama no nya ne kese baby o yiska di free be nyame nshana nemo ena me ba no so de me be ye ma once the DLFM me dana si nyame nshana no nya ne kese na wo se o makaye nyame mo ma hodin tembia yi o mo ase ya so mba be boaye me ba ye do ma se erade mo ma hodin no mo nkaye na bibia o me ye ma yin se ya yi mo ba mo se ya eni ya uti ye eye omanfo mo so ewe fiduase empotem honom no mde asida Edema SOS Foundation so mo so edi dwumadie we etimi abo mo bo se ombeye free National Health Insurance card ede amawom na manibo yen sem choni kontinhini Kofi Obo ana di free po emantem ebesomye yanto akase bo no so ne yemfa yani mfa nkyere mu ewo finfin mantem mo mekire Central Region ne yemfa yani mfa nkyere mu ewo abra dunkwao asebu kwaman kese mensenim na odompem adwenaze adehibusua wonom ewo abra dunkwao eno no wo abra asebu kwaman kese mensenim ewo finfin mantenim wonom aya mamre ede amania gwakwam kama womatimi agina mande na mamre ne so atumi atu na obo kwefu a otoso enwotwe se wono eye jasahene atema adehia wonom ewo abra dunkwao na de enti ampanifo tu sa na monya ne se abusia pani Kwame Esun a wono no ye odompem adwenaze adesibusia no ta wonom ano ekiremam ono ne da eye abra dunkwao adesibusia no ekirem se ehu behia se eye jasen no mutu na de so ne bi sense na ede epenti na mutu sa na mon na wo kirema abra dunkwao jasahene na nsem ne kakrantam ni o mabɔ no kokosa woni ma bi a waye ho se wahwe ne yom betu na de so wonu ma bono kokko abona na jasahene afa nyasem edisabe se wani nsu ade a nya nankwansrefo adwaso wo betwa utisisi ante no wamu won tino matu na de se no abusua pani kirema na obo kwefu a otoso enwotwe ade bia waye ne nye efrisa afi bia du a ese obo no homoden akwa asone yeso ekogu nsa eya amamre kama ede mankonwa nanso afi bia so na ekire din jasahene onsiri kuroduane mu mpona kyese wakwa akwaye amamre no eba ne sanso na ha twen na ade ba kumpo a etwa wode mu nsuru nyina ne sei wode mate sei eye okuroduane konfohima ono ene da eye kuroduane ano ene o ma kyese ne ebeka ne se ne kyese ne eye okonfo na hwe kuroduane so jasahene tumi akofa no ena kwedi mpam agro kyese jasahene ne ho ye ne doko sese be dabo no kyese wemu no ho ba akokra na ma konfo de jasahene edisabe opo bia mpo ne na di mpam agro na wa nkasa kyese o ma konfo wa mfare hwe emu na na abosom ade abosom pe abosom ehu kafo akofa ne na akwada
omu kyerɛ mu tiamra sɛ sɛbe wobɛtumi na wone ɔma akɔmfo akwada sɛnti no emra ne tia nti ɛsɛ mu yɛ amamrɛ na asɛre no mutu na na fra konwa no so nti wɔmatu ne sɛ banche na abusuapani sa kyerɛ mu a wohwe na ɔbo kwefu a ɔtɔso ɛyɛ nwɔtwe ane mutu a watu na wasan so ade sombo de abɔ ɔno abusuapani sɛ abusuapani na yere dada bi asan akɔtwe mpra na de biada ɔkade gu nanim asɛ no so nya de anokure wom ɔka kyerɛ ne sɛ ɔpempa ɔn kantem na nya de asa na mutu no watu na wo gya sɛhene ɛyɛ nana ɔbo kwefu a ɔtɔso nwɔtwe watumi ne kɔmfo batimi ada wawie sɛ atwa ntɔ da to no so afe so a wonsan ba yɛ amamre na kyerɛ sɛ we no ɛyɛ kukua mu dwadi a wo ne kɔmfo ba die nti ɛna wo suro sɛ wokɔ aboso no babu waku nti na wontumi nkonti no ɛkonwan de ɔmatu na de so ɛkyerɛ ho ade a wapin ho efiri ne kɔ ma ne mfra ne ho sɛ ɛyɛ ɔdɔmpem adwunaze adehyibusu a wa abradu nkwa no ɔno ɔyɛ ɔmo gya asɛnyene ebi nsi da wokro duanim amandi biara ɔsɛfata dɛ ɔbɛ yɛyɛ mma nna Nhyiraba Kwadwo na ɔrenyɛ na ɔbukwefo ɔtɔ do awɔtwe duanim ɔno ho dwumadi nti egu da yɛyɛ ɔse emi menyi na awo amandi ɔdɔ yɛ ɛwɔ fie kyerɛ dɛ afeso a yɛmmɛ kongo ne de ban ɔnyɛ wakɔ wɔrɔ kɔnfo a nnɛ ɔdi ɔbrafo ɔse obetwi sɛ ɔkɔnfo dan na hindi bibɛ sɛ egu yɛ ɔdimidi ɔse family head nsɔpɛn kwame so wɔasesɛ midi efido ɔno no na ɔbukwefo a family head a nyɛ ɔwɔ asɛde dɛ dɛm na mɔno ɛdɛn itu bibisɛ ne wɔasɛm ɔsɛ ɔnyɛ nokwa hwehwɛme a meyɛ na kyerɛ krataa di da so dɛ asɛm na ɔrekan nokwa bi a ɛha family head nyɛ ɔne di na ɔyɛ dɛ ɔba ha ehwɛ head na nso wɔasen asesɛm de ɔna ne di da aba hɔ nti bɛpɛ dɛ ebisa na dɛ ana ɔsɛ fata dɛ dɛm ngame sɛ ɔyɛ ampa dɛ ɔhene ayɛ a ɛho ogya ɔhene bi ma ɔyɛ yie anaa dɛ ɔnyɛ yie ɔno nti ne yɛgyina do ma nnɛ yɛyɛ amande na fie na ɛkɔ obiara ɔbɛhu no biara ɔfɛ nkwadwafo ɔndze nana ɔbukwefo biem ɛne a wote yɛyi ɛyɛ dɔmpem adwunaze adehyibusu a ɛwɔ abra dunkwaw ɛno no wɔ abra ɛsɛbu kwaman kɛse wɔ finfin mantam ɔno na ɛyɛ wɔnom abusuapani dɛdɛn ɛda abusuapani kwame eson ɛna wote ne nkan na ɛno akyi ɛna ɔba panyin aba apiawa ɔno so ɛka ɔdɔmpem abanaze adehyibusu a ɛwɔ abra dunkwaw no ɛho akyerɛm sɛ wɔnom edi kan ɛbɔ jasen nana ɔbɔ kwefu a ɔtɔ so ɛyɛ nwɔtwe kɔkɔ bɛyɛ kyɛ sɛ na bosome num tem ne ɔmo aka wampamua ɛno nti amamra ne asade ɔmo ayɛ ne ho behia sɛ konwa no ɔmo tu no firi sɛ ɔpɛ ne sisim yɛ ne dɛ ne ho yɛ ne dɛ sɛ ɔba akɔ ware kɔnfoɔ ɛsɛ ne sɛ ɔbɛma amamrɛ ne hyehyɛ yɛ adwuma okuru duanim amandi biara ɔsɛfata dɛ ɔbɛ yɛyɛ mma yɛpɛnde na we deɛ busuapani ne yɛntumi mmɔ ne bio yɛnkɔ ne sei ne sɛ dɔmpem adwunaze busu ɔpɛni na wɔfie hɔ ne na jase no ya tun sa fe wa ma ba musu mi wa ma se se de hia e dinu sidan mu he ihu da bodam siso a nipa wo ni siso kama ntu fuso to se wa ma na musu pe ni musu ba ta mutu na fuso ani a wote yo no na ye oba pani edema adehyibusu no wo eye abra dunkwawo eno no wo abra esebu kwa mankese eno abusu adehyibusu ne dia wo mo so dompem adwenaze adehyibusu ɛna wote ne den ɛde ɔba panyin aba apiawa ɛna wote ne ntisika gya sɛhene ɛkyire mu a ɔkɔmfo baa no in fact akɔ no sɛne nkyenam enti sɛ bɔkɔ akɔtena akonwa no so no waboa na ne manfo ho atɔ no mo de kɔde bɛwade enti ayɛ sɛ obi a wɔkɔ asɔre no wahu ne sɛ we automatic na ayɛ sɔfo baa ɔde betuma ayɛ nti oni ɔde ɔma no kɔmfo no wɔde papra kyiri mɔmotu na deɛ so ti deɛ ayɛ no no Oma ya de so motu no na hu so ma nya de kra. Oh yeah. Eso mutu no. Ade ntra. So bi ani nji bi. Ba ja se hira nya de na ade abosom no pe. Abosom ne de o si de kwaje se nim so comfort de nko ne abosom no na yewe. Ananya sa na me de ka no. Na o hwe comfort sa ne comfort tie ya de ne be ma abosom. O say. O de ne be ma. O de bi so ne abosom na di dwuma. Dabi. O da bi say. Na enne Ghana for de ne yesuro. Yesuro ja se hene pa. O de na hini na twenchen. Akwa de conform motu ni se banche. Emo ya o. Obi an ne hyebre. Ya to akase ebo no so obi a ne hyebre. Yantua kasi abone so na contractor so mo ye ejuma ewo Accra Tema motorway ne so no ade adwen omo fa ye sen ko mo betre ye tete kwashi interchange nim se ne be ya nko betimi
aye ekwan no ententem to say no matimi atwe adwen no asan esan say eyade a traffic pa esi ewo kwan ne so na ya traffic ketwa eno nam so amomo so omokwa kodi omudwuma no muntimi endu ntem eno betimi atena yika mu a traffic mu gina mu beye 1 or 2 hours na ba bia wokọ wundu ye enti no mo ne nsamchofo etwetwe nkomo ende day eyo benembo som ni de to sudu ana project manager ye engineer Ben Saki HM say eyesa aginesi no mu sese no matwe asa esan say traffic na no eden dodo enu nti no mbebo modin atimi atena sese na ebe yo mbedwen kwan yo mbefa so mbetimi aye na esan sese no matwe asa ni nti no eyem na dodo na komde be ye kwan no enu so no ebetimi akonanim to no mpenifo betena se se na ebe yo mbedwen kwan yo mbefa so mo ya traffic entimi ensi. It's supposed to take a period of 4 months, our program or the series of activities we have outlined to launch. It was part a minimum of 4 months. Yes, it's a minimum of 4 months. But as I'm saying, we are going to have all those alternative solutions. Even if we have to reduce time, reduce it. If to take us day and night, take us other alternative to go about it, try to come up with a better solution. Eniya wuti ye project manager engineer Ben Saki ana wote se woche mu se eye adwe omo fa se nkom betimi asisi kwan ni bi se ne be omo betimi aye akrata mamoto we no se omatwe asan omontwe nsan fi se traffic e che yendra da me pon adwuma enumre na wotwe kofie na kwan no nya ba bi mfa bo apeso se diela wadwuma die no omonko ho no nsan mra bi ompo omonya na anadwe da suom omunya na nadwo bobe ye 1 ho akwa bobe de set 3 omompon nte saa de ombe ha dwen we night shift omuti saa no betuma ye no because traffic ni too much endra da me kofie na nye kra ya nto aka sebo so yemfa ye ni mfa nkyere mu wa santema tanko piem ewo kofi nyame krom na eno ne ye adehya mo horom dodo na ye kuafo no wantwema mponua mensenem ewa santema ntemu wono mo cheso madia papa efrisay wono mo akoye mpotem hono mo nyina da atete awiewie se kontebe ama adesha mo mpotem ho no in fact ho kira mo na mu no ha adwenye pam na adesha ni kire mu sei o manka se bo modin ayi ka press mpoa boa musika no ase nkaja o mode boa ade akoma mpanifo de betwa kwa no so ama wo mafiri sei se de akwa na mo ka so mo twan abanya ebe ha adwen tombo modin ade sika no koma wo no mensene mpanifo mo hwe eye district road improvement program drip send your monje mfa ntofa ngu mfidie ni mo mura no mfa nkotwa kwa no so kama na eje mo kwa afuom omunya kwampa mfa so ma mokọ omudwumadi ahodo so ma mokọ adwuma kodi dwa nyina no omonkomra oharso na dwumadi omudie na nkontem fama wonom na oba hima edema kofinya mekrum eye oba panyin Adjoa Agyei Sikapa ene enam sini a otonkra edifra sentimentemu me wafase pabra kwante twen komo no wokire mu sem sika mu yi yesen komba meboa na omode de dwuma no kra no na nka initiate na say akane na kra na nya botane so muga koyi kwane mo mba san komo bode anom de boa no mde si school dan kama na humasua konka wo kroduanum na so mo hwe ahunu se da bi o makwa nyina nye ende so mo boa no mde sika no ekoma mpanimfo a wonom ehwe drip assembly no mfidie no so koyi kwane kama na omode boa na ekwan no ye kama se be ya adesha mpote ho no mo nso wo betimi kwane bedia wo sensem akonka de ama wonom na oba hima kirem sei amra mo discount call mo mo de nya sika botene 20,000 Ghana cedis aka ni sika 200 million ko man penifo se mo nyi sika no na penifo ya adwuma na kakra kire din adwuma ne nko yo bisam se na de na asie wade mo kire ma afango na sa ne fo amiensa pe kire din asa ento mu ntumi nto adwuma no so na ba hima kirem se no ane san na amen na mpo nka kwan ye de nka ya ban asade na o man ka sa boaboa mo nsa keka ka mo nsa no aka press mpo aboa se ne mo nyina mo fa nya kwan na mensini mantumi anya mfa oman foto anye na o mankasa babo kakande abram se monye mfa anya kwana 3 days sika nasa fangu ni nyina senti magya kwana to onom oba hima kiremu a ha dwenye pa enti obesre empenifo ma vise sika na kura mo de ba na kwagye bosia na mo de ma wo mo enti obesre mo de anyi kwana adehye mo wo kofinya mekrum eno no wampoma atwema mponua mansini mama ne omuhunu no mfuturo ne kwanbone
ama mo dwumadi nyina basa ye kwan no enye ntima kromafo no ye se ye bafode na ka ye de abofode na bo school na mo mi ankase ye de boa ekwan na so ye bafode ni wiye ye no na afi me hwe ekwan no enye na me ye nsem ne me mpenu fode hia se sika na ye nya ye no mo ye starting fanye bibi na wo ye kwan no so ahyase no kwa me ka sen ko mo kofa private one ya betimi abedwu kwan no so na mo se na ye de mfidi abegu assembly nti no wo se ye push kwa assembly ho no na me se okay nti mo so me de pressure si wo mo so mo kwa assembly wo se na no mbeba ne mo beba chena nti ma me ka se de bi ye economy mpena so nti no wo do mo kofa private one no ma me ye adwuma na ma ye nti mo ha ya no mo frem se na ya kwa assembly ho ma wo se mfidi ne de binya na emum bi se ye to fuel na me se sa na o mo kana mse ye mat nti se ye be ye de no se na sika na wo mo se esi ka ye se na yo mo ka sika no dodo 200 million na mo disika no okuma bisi nti o ma na fidie no asa 3 days bi na fidie no nya adwuma bi na me fra assembly man se ada na fidie no stop nya adwuma ada no se na ye beba me hwe o mani ma nti ade chen no mba na o mo start ye adwuma na ka che o mo se misre wo mo sika no minim se enye ye na wo se ye kwan na emum ahuhiahia ye na mu no enu nti na me se o mo pesika enye kwan nti misre mo hwe se nye kwan no besu etimi aye no aboaye ya ebema yakoni ya badie no DLFM 106.9. Omo ye kwana fedu be no msa ka chem se nana sika 200 million na de maye no asa je se de yakodo so aka kakra bi ne du wota akuru nsuo no nti se nsuo no so na yiri a ama ofinyam kromfo na eba omo bre na mse sa na tie de a ne kopa besia 30 na msa de ma wo mo se 25 ma wo mo se omo sanfa nto aso omo ye na me akasa me fa kwan so no in fact me kasa me ni je ya na me bua ewie pa ye se de me pe no enti oba ahema sika hodo ade bo aye nyina no akwaje taa se ye deje se akwan no manto aso anya mana gwadwa pa eni a wuti ono ne ye oba ahema ede ma de hia wonom ewo kufinya me krum eno no ewo atwema emponua mansenem ewo santemantem na kwesem ene ye de asomwi na mane boy amane boni babara kranten ene de fire asantemantem ebesom yen yenyina wesine mra monchan akasema mienu bi pe yemfa mra monchan na mosom mpremu menem na menwafa asefo a wonom wo finfi mantemu central region odompem abraze adehibusua a wo abra dunkwawo abra saman eye asebu asaman kese kwaman kese hwe ya omatu wonom jase hene kiremu a wakwakofa wakwa wade konfo ba na odakru na no nti webumra so eba sa nti ontumi kura ma hokra megunsa nti omatu no na esi ayi omo ware akonfo no so ne jase henefo no ware ne mo mututu o mo sa na ho nsem ne tesen ama mara kwan so na yeso mutu na na se we de nkai so mu ja na nka oprepre kira yemfa course ne be ye 3 bi pena yemfa prepre kiri 0534050199 0593406565 jase hene na wakwe ni sisimo motu ni majo ya ro obinia asante zongo na tisai obari adumo papa de motu ni eno anu no anasa nkai so mu jae papa me bacho se papa no alfa okay oya okonfo kwa ho dia enka oni hawo se ko okonfo no so side na mo nzo bo charge bi fa tenye charge ni dia ka ware ni dia ana 44 ba ni dia no dia afonso bi ani ho me da me da se asante zongo na se eyi jasa hene for no betumi ne ya konfo na ware o se de asante kan 05345019 0593406565 abra dunkwawo aha asebu kwa mankese ehona adompem adesibusua na kutu o mujase ne so akwakwa ware o monte ase akwakwa ware ye fre ni sen kuro no mu konfo wanya ade majo ya na wo eja me ye be ma onto kan ye na sa watimi post su bebre me si ya na wo ya eja better fi no wasi kwantene ponso na odin ba bia kase frem wo fa ase Pacho me di Linda. Sister Linda kase frem. Me kase frem oba akoro. Just hino motu ni sa no mo so akwa akofa o ma konfo ndo motu no. Won se oba akonfo no otumi besesa ofo maame. An me dia madwe ne se anka omonware. Se oba no pe no dia se be ma no so pe ne yere dia we dia se mfum so bi ani. Nti eno ano no just hino nyamfum so bia o. So pe ne yere ne dia onware no. Me da se nyame nshira majo. Yejo fanim. Yes, I would never be a kase free senior. Kase free den FM na Japan. Na Japan me yenti odi asem asi just hino motu ni si no.
amamre kwan no ohene nwale konfuo sanse so ma ohene kwan no wale konfuo a one konfuo no kabum esem komtro di tia o man nananom ma kwan se ohene be wale konfuo okay o se ope akunya ne dia unyai ma me na do unyai konfuo no ngudi na kunya den so pe na wade dia ene wonko wale okay nti aye mienu oh okay that's fine ya mi chira opi ne usua hu na ade abre ya numre nti ne ho asama anya ma dwo me dofo wafa odi ne ba bia kase fi open kase cross ni nyanya no bla Sammy ni bra Sammy not then boko bla me nti we me pocho Jasin no aya de kra na Jasin ba bebrebe a mo Ghana ugbo we obi a o ma konfo na boko akafa no ya na o ma konfo no so ma konfo akom ma ma no me sin jawa na obokom o ma konfo no so abosom so wa no nti Jasin men ko tema je bu se wa ya de kra na ko kwan se okọ ma konfo tetetia vedas enti me wo fa se same na wote ne kan yamfa afrefo dwumadie no emfansi na me wo fa se basement man bize watena se na enenso me nim se me wo fa market sen wo fa na so duadua musa no park na wo ko so a ekosi sen wo fa boye nkomo mon spring on na fe mon samra back as I said ya madin kunim bon kra ma head ma she go mun ka se go Jumadia Yadri Sino, your friend no saying DL Power Sports on DLFM 106.9 DL Power Sports Hello, my name is Emilia Probe. You listening to DL Power Sports. Yo, you don't know upness, highness, is it Nana Kujo Crunch, they get to be president. So I know Pebia Miti DL Power Sports. Yo, you don't know upness. I don't for no fianza be o kasa de wa be drubo money atune ne money rascal kuni me DL Power Sports. Yes, The problem is that I think the referee is for them. The referee is for them. I remember I scored a goal. And after jubilating, they cancelled the goal. Why? Because it's for them. Pressure upon pressure. Mr. Kasante, Mr. Brother, Mr. Kasante, Asante, Mr. Kasante. Watch your man over. Mr. Kasante. Oh, Borike! me wo fa se basement man bize watena se obo adwuma say ade no in fact nya yizo mark ne obi ma ne de a etire din aduro bi anka de watena se yanko ne chema na kwaba small do de edia him wakopama so no ofa mu nyire mu nyina meso me ne na menim sa Champions League ne bi wo hode a watena se ne nyina wo de mu nyire mu beso me basement wafa empom design yo adomi ho de pa sounds won ye oh me bia ye kama bia ye kama bia didam se ensem wo ho yes ensem de dodo na wa na World Cup no omotwemu na se beba so World Cup ne beba sa na US for no because we akusi aka no yes ehwa na World Cup se wana Ghana for no iko no na asomdwe ho oh yes sa konfo banso na jasen na akwa wa ne sa motu ni sa no wanya di on what basis na modi tu jasen no na senior senior man no free adanta na kana wanti ana amamre kwanso no ohene nware conflict of interest yanya ne sa say jasen na esom o man no ana konfo ban so no na bibi besi wo man ni mu a ana krodua ni mu a ohunu eka enti ne se koba sa na se okwa wa na mumie no mu beka bom
Ebi kura mpo no ma bi akonfo ba no be ka kura no bi kura na nya no kure. Obetimi up. Na no monkan. Aha. For their personal interest. Enti obetumi aprepare kira ma wo mo yenya ne saa. Enti ade na o man busa jase hene se ida se obe drop na yi no ni position no. Na waware. Akwa ware na wie no obe drop. Waware na. Na so no ni mama mre. Penisi ni mama mre yenza mama mre woni. Na se de jase pen enti na okoye. Enti no. Omatu ni se banche. Ebi jase nya bi ni na ebi. Kokobode ma me ngofa asefo na aka no. Sesen. Me nka hwe. Ne mo me kokobode ma me ngofa asefo na aka no. Conflict of interest ya dia adwen. The jase pen wa ye enti no. Enti aware na iso mbo se no so obedi jase. Oh yes, na jase na bi krampo akatu anim. Bi wom. Jase hene no. Openi bi wom. Na dia konfuba ne bi ma jase. Me say dia konfuba ne di ma jase hene no. Oh jai. Obi antimi fama fan konwa betoto awade hu jai openi. Asema na kan. Oh jai. Ebi ajase atra wa be sen ya boys di baby girls twema ni na anu ani. Na kro ma brebe mo mu no. Konfuba no kwa na obetumi ne natena. Ebi okwa konfuba German easy. Who's na konfuba no so ye guy. Odafu bi okuma so say experience. Na konfuba ne ye guy. Konfuba ne bi ho no ma. Omo nyo mo basa basa. Abosom no so mo pe ma omo ye kama na me ntia. No. So ka sei. No. Mosumi obai kama. Ya di baby bi na mo be fa na mo da kwasi asoni aso na eze. Omu twa mo frede. Me kai comfort de guitar ni mu ba ko bi o se na nanom de mo ha adwe nka de we se bitumi preparation na nanom nti do nsa ka se wa ba. Siria ka jagum na yenko. Right ebusu anyime me mo adwo mo akwa ba kwanso koso kramra dia 106 dona mega so emra so yada gure mu nsama be so mo dwumadi kase we no anyime no nsa kase asuju awate nyina ofa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi kansanso na Adjoa Agyei Sikapa wono so kan bi o masinkonya wo mo de ade kan nsa nyime no nsa so mo besima kadu sama mbise mensuma so me da gure mu nsam enso aba na wahu ade krama ne po we no ye kan nsa dia koso enso agu kan nsa mu nsam na bibi bia so akwankan anadwi me pa to wo join show na Facebook ne so capital D capital 106.9 images outdoor videos outdoor nyina on say so we no Belinda na dama na images outdoor nyina on say ka na yede nkomado da na so asomo wo dwumadi ensuma ka chose ya trans say dia na say Lumba super wo mo no mutimi akwa mo mo so ase yede agude mu nsam no enso ebe so anwumrei wadi de wie nso ban ana wo no manasem no dwumadi e kra ana mpacho wudi ma on senka Lumba super ni bi esan sem panifon so dia fan fidie ma chese ya so no so say crojen ano so enkoma akrefi oba yede nyina so sumiti Lumba super dama yesi kunya so agude mu nsam yede ba sanso ana na dwi flame condom simi dia dance ye ensuma sem pacho bema emre nudu sem pono di baby girl enso efom pa unim se nei wugina mranti anase mema nyina nam enti nya enye se afi na wokototo papa so afi na masa misisi ne adiade me pacho flame condom se nwei men kan cho se assimilation level no konkan won match bi wa ube se foreplay ne koswa ube se na se sebi an panifo manima na eho se pacha sebi flame condom se abon ho ba gadeo na nei watimi anya ade kan satenka na bibi bia kwankam se uka flame condom na se ya jesu bia jantanya dwi wo bia dia flame condom mama dama ana yesin konya de agude mu nsam no enso ma asujwa ehase a ye hase de afifie efisam no yemfa nkomodo do na sonsom ewo dwumadi enso unim se na menu kase no the black starlet of Ghana me kira Ghana under 17 team no unim se nei yetimi qualify eko afcona eno so ebe to dwa o man na ye friend se Morocco na reporter mete ene se nyankopon ya duma Saturday me patro black starlet of Ghana under 17 team no enso ene summer test awe no eye omu junior team no omu so ade kansa yankofo kansie enso be shisha so after that adnade chia no me patro we no eye Sunday summer test 1996 senior team na kasa enso ene ade kansa Ghana black starlet under 17 team no enso ebesa abo second game no we eye yankofo kansie no so toja yede nkomodo do na so somo ewo dwumadi enso no de kwempo kra ne de ba ewo kasafidi kase enso na bibi bia kwankan eno so enkoma akra efi anwumre yede ni na so ma ewo dwumadi enso na me no kase ya no me pa choni ma brand offense Samuel Atakumi abrant we di dwuma enso ni ma bibia ni Go Stars na enti ya metin say fans no bibia ni Go Stars fans no enso abonaba so sempo no fans player of the month of February abrante we yana omabondin se saba subode no enkoma na no enso enkoma akrefi oba yede nyina so sumo dwumadi enso na club ye friend se Suedro All Blacks na
woman panifo any idea cancer supporters no and so akwasitra woman omu players nyina and so akwasitra ni nyina say Ghana Premier League say baby omodano omuki kako relegation anesa enti amubehia se ne ombetimi akwasitra de cancer bon no eno so betimi akonka mohwe se ne beya ombetimi ayantotoye me patcho playing body and idea cancer management board ni nyina no and afa company technical handlers and idea cancer supporters nyina no womo so timi akoya no baba mu kwadi nkomo sempo kwan beso kra and patcho club friends say Swedo Oblaks no womo so betimi aka Ghana Premier League nim eno so enkomo akafi oba yedi nyina so sumo odwumadi ensina bibi bia so timi akonkan e wo kasa vidikase na no kasa no Ghana need this year Antoine Selom Semenyo winim say wesina kan de Manchester City say Nyankopon aduma do china game me patcho Man City so no any Real Madrid debo no abranti manyanentia say Jose Mario Pep Guardiola enso adina ka Man City squad me patcho me kobo sa Champions League game no eno so enkoma akafi oba enti Nyankopon aduma do china yebe say Antoine Selom Semenyo Ghana need this year we wono so enya de kanse ni debut enso UEFA Champions League na say eno so enkoma akra efi oba yedi nyina so somo e wo dwumadi enso na bibi bia konke no panina ye friends say George Friye Menoka say I former vice president and so Edema Ghana Football Association according komo was here na Ghana Blasters team na me patreko Premier World Cup no wo hwe ni mu say first game ye ne Panama no ye betimi atwa for Panama so afa kompono say Blasters of Ghana enya rhythm here wo to ado agent dugout and say pade e kan se we no e ye touchline so na sempo no watimi enya ne tactics here na Blasters team no so timi ade e kan se rhythm ni here dia woman na ye friend say England me patcho ye betimi enso akosi upset ade e kan se ye betimi atwa form so eno so enkomo akro panina ye friend say George Afie former vice president enso Edema Ghana Football Association akodi ye ne enkomo dodo na so somo e wo dwumadi enso na bibi bia konka na ni mi say na me no kase no me patcho we no eye Ghana Women's Football Strategy Education bia say efe no enso edeba na enkoma mete eni say no me patcho on the 12th of March ya eno eye Thursday ya de sa ade no enso ekwahisha so e wa ayensu anu school ade akanse sports festival e baso enti ayensu anu ana chese sa dwumadi no ebeko so me patcho bia friends say Kofi Paris DHS e wana ade akanse we no eye implementation of GFA Women's Football Strategy eno education eno enso enkoma akafi obedi nyina so somo e wo dwumadi enso na bibi bia kwanka na ni mabrantia ye friend say Joseph ba meno ka say oye goalkeeper enso the Man Nations Football Club no winim say ye fe na charge no ni nyina say oye miss ade e kan say misbehaving na simple no misconduct and yama hu bi enso e match official say wo game me patron Nations FC so no enso any club by friend say FC Samatex 1996 boy enti reporter meeting sempacho and they FN so charge brantia your friend said Joseph Bano and so come on kefi oba and also yadini nama odwumadi so na enra medical din komase kumase asante kotoko and so ekwedi cho and so ewa liu mama sports stadium at the time club friend said Karela United ebo ma kane ba comment ate winim goalkeeper friend said Mohamed Kamara meno ka say ompanifo timi a charge no ana opania your friend said Amos Kwesi Frempong wano club no farewell officer Wamatimi achajo mani nyina nse opania anasa brantie friend se Mohamed Kamara goalkeeper edema metema club ya Kumasi Asante Kotoko Mr. Itma team no me pacho yusu guest bi on guest bi chese onyamo hu bi wo ye sign bi tia chese eki kami tire match officials no eno so enkomo akra nam so ema yetimi achajo no sanso no opania friend se we no Frempong Kwesi Amos wano farewell officer di ma Kumasi Asante Kotoko no wano so etimi kwaje red card chese referee no enso edidi born after say me patcho referee no enso aqually game no over no enso enkomo akafi oba yedi nyina so suma odwumade enso enkomo ne de anka dodo na wana so ye sorry so ye tu apo enso afisa mu boso no yemfa coach otoato me no ka say wano ana head coach adi ma the senior soccer team the Blasters of Ghana wakwedi komo wase Andre Dede Aju say too early shampoo ne yabeka say yede ne call World Cup ana say yemfa no ko yenti otoado I talk to players directly. I don't like to give information out about what we spoke about.
So he's not part of the squad at the moment. Andre is, I mean, as everyone knows, he's a legend. He's a living legend of Ghana. What he has reached, it's unbelievable what he did for the country. It was a difficult decision, to be honest, because I like him. I like him as a person, also as a player. But this is the decision we took, and I like I said, it's not like we took. Heti way nkoma openia friends Otu Ado head coach the senior soccer team the Blasters of Ghana and so ADFA Andrew Rabiu Morgan the day ayun yadi nyina so ema madika ka kyeresen command and kadodo na wa nemom emre so kopanti yansi from fly number dia 1069 kan ketesi Lumba super enfe konko fun cruise. Mineral water. Lumba in super natural mineral water. Get a grip. That's super break. Lumba in super natural mineral water. Get a grip. That's super break. DL Power Sports. Right, Abusia, Yagusua Sinkonya, so can ketesi Lumba Supana fe Camponadia can say flame quantum. One more say as a fly number dear 1069. Yadi Cha so for a concrofon cross a man and common latest exclusively on Yade Basomo. No one dear Quempo Cran Deba, I want conform as you know, and so I can create few Banaya Shasia. Me patro penny friends says young get blessed Adia can say Mayolas. When himself were your president and so the Congolese Football Federation. When no area can say fika fort na entiaba and he says say me patro sentence number a life imprisonment wapani we impenifosi ne nkwa na nyina wan kwada fiase na say onko ye dwumaden ni nyina ne say me patro be kai 2019-2020 yade age say etiate say enso wiase me kire covid-19 ba ye na say amahodo age say wo bia nso atwefa ne bono wapani we FIFA sika amade ba me patro Congo manim sampo ne yam former football na obra no wapani we ade awesa na ade kan nze na wam chese wadi sika no sanso na me patro charges audio ade ma no eya say na money laundry na fempo no forgery chese enema bi wo ha figure bi wa ebianka 100 cedi na say odi 20 account na say e ko 10,000 na say ana fe kwampon illegal conflict of interest enti se ne awote say news ni mu Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ye nyina ofa enso ade hene ani ade kan so man konfo enso enkomo no etu dwa no se bia nso no pani friends say young get bless my yolas me patro president enso de ma Congolese Football Federation no wono so akwenti mi no kasa idea me patro ade kan say verdict no enso nya ba monte life imprisonment ana opani we enso ekoda ye de nyina so somo e wo dwumadi enso na branti a ye friends say we no eye Rodrigo go so si akan enso de ma Real Madrid team no onim se na nsentema mi bedin komanso chiosa branti we ACL adia me patro anterior cruciate ligament sanjwe me patro unyanya ya footballer na unyanya bia chese wan kantima na sempo nyankopon mama na se ukawia na esini trase ansia no ana brantia medi no komo Rodrigo Goes no wakwanya na report amete and say juno e successful enti udwane show no live on Facebook capital 106.9 na sempo no YouTube ne so dia 1069 me patro Belinda baby girl no fa brutal no ana se opia images outdoor videos outdoor na onsanso so dwumadi enso eno so enkoma akafi oba yedi nyina so ema dwumadi enso na no panina ye friend say ye bie tv so no eye president enso e wa La Liga na wakwedi nkomo osin next season akono me patro we no eye automated chip ana yede be chef ball na me patro ade kan say La Liga teams no enso ebebo no enti next season there players ne bobo na yade simbi anasa chip bi ebehye bonim enti player ya offsider enya fein na linesman ebetum rika gidi bia masa anasa mponi yako consult ade kan say video assistant referee ade kan say va no wasi dabi eno eye delay time anasa mpono e delay gameplay enti reporter mete enso free open friend say yebie tabes no me patro La Liga president ne sempono next season yade ade kan say semi automated chip enso ebehye get boss nim na say offside no ball no enso etimi indicate anasa mpono etimi signal referee one so ejina fifin eno so enkoma akafi oba yedi nyina so sumo dwumadi enso na medical catcher say nyankopon ya dwuma do china Barca we no Real Madrid enso ne Manchester City game ne baso na yes portia brante fence Kylian Mbappe Lawton
Winning Sir Branty or doubtful. Some poker game no bet me upon. And yes, Portino. One year Baba friends Esther Exposito. And you join show no live on Facebook. During that time, a Branty and touch it down so our flight in we won't say yes, baby girl Esther Exposito. One killer on Bob Pelotin and so ACA Buffalo and so come on, Kefuapa. Na Kawaka, idea cancer England International. Mechasa or England ni reporter Metian of Tree and it's our Branton say quite confirmation about what Timmy are confirming say nay what are assuming na and so every say when Timmy Asia can from the 3 Lions of England no and so come on Kefi Kai Waka so na swear by didn't come out to the so someone and what you made so unim say Arsenal Menokasa is season way who copy so English Premier League clubs me patron in all competition. Wamatimia bomb most number of games so Wamatimia tasty idea can say lower and also for fewer number of games me patron club FS Arsenal winning say Omatimi about 46 games Oma Lusu just 3 and Man City na Toshmen wabo idea can say 45 Alusu 7 Manchester United about 31 games wa Lusu 7 me patron club FS Aston Villa so wabo 40 games Alusu 10 na club your friend say Chelsea the Blues DJ FIBA team no international DJ yes a man friend Brad Johnny team no and a medium come Chelsea about 45 games Wamatimi Alusu 11 and Liverpool you never walk alone so Wamatimi about 43 games Alusu 12 and a club friends bueno Tottenham was about 41 games Alusu 17 etimino kasa do kopiem and so England me patcho English clubs wamusu edi juma in all competition this season dear Arsenal mono and also Kwankano and so nkoma akefi oba na what is ye nyina of Nhyiraba Kwadwo Sammy bi edi nkoma say nempono UEFA Champions League games how do ho me patcho na games na here winim say this season final no and so todwa and so my friends are hungry me patcho bia your friends are Budapest na say me no kasa no round of 16 and ye free ho me no kasa before say ye betra say na club friends say Galatasaray and so atrefi all Rams Park at club your friends say Liverpool abome kabako me patcho second half afia no master Abranti friends say Mario Lamina wano enenya opinion no and asempo no first goal no and so edema club friends say Galatasaray on the 7 minutes etibino kasa dia Galatasaray and so LED by 1 goal to nil against club your friends say Liverpool patcho kopiem and so Jerry Stadium Atlanta so no trefia to inside free club your friends say Bayern Munich Sansua and Civitas Metropolitano Atletico Madrid so no to inside free Tottenham Hotspur and patcho anyway big game ni nyina action no ni nyina so etodwa was St James's Park at the time club your friends say Newcastle United so no trefia to inside Africa club friends say Barca nani mo pania me no kase friends say Eddie Howe where head coach and so the man Newcastle United club no me patcho edi komo kakra enso afa gamer and so ebetodwa yentie nkoma opani friends say Eddie Howe and so Eddie proud to gamer wamane Barca ayebebo DL Power Sports. Be there at the end just as much as we are at the beginning. So I think we've had some great recent experiences to help us for the two-legged game. I think all our Champions League games have been a great dress rehearsal for this moment. I think that's how we have to look at it. Now is the moment where we need to be at our very best. At times against Man City was very difficult. Henti weye di how head coach and so the man Newcastle United and also Edison Komo Eja na Barca head coach opania your friends Hansi dey Itafle kono so kakra proud to the game and Nanaji toja was St James's Park. Atmosphere. They will support her team and Newcastle play a very intense game, so they will press us man to man. They when they get the ball they transition or they do very fast, very quick because they have fast players also in the offense. So we have to defend very, very well, very good and proud and brave in this game. This is so important because we have. Where you come up and your friends Hansi they Itafle so Eddie and I say when I am proud to the gamer and then I just told you St James's Park common club friends in Newcastle and so at the Windham so I'm running call into young for good year summer boy and see I'm running and I say we know and command and Kadudona na announce the Akano ye the Ebeshe Fiji Yamia Duma Dutch na Hitman your godfather and also at Trasia na say yes ye the and commando dona and so abesumo I need a sumo be a Jumadian no na me so this week Christ Apostolic Church
evangelism week enti ya to nsafro bia se mepacho ene mumra na meti nyame asem enti kopiem e tema committee 12 family worship center ho ana prophet Daniel Nyako eda CAC church na no Christ Apostolic Church na no na se yetimi e de evangelism week no ahihye so ya start na enra Monday ye be wie Friday enti anyume mi free apeno me ko enti ya to nsafro bia no so eye kakra if you na me so no me mfa enchie mu aden enkoma Samje Bakri na Mama Julie ene ne ho kani opani a friend say Mr Samuel hene afo ana fe kwampo no Lydia ne girl a friend say Benis ana jumenya ne tie so mutinti Mama Julie fantastic good evening enkoma mo na fe Machia Henrita sister Henrita wo tema na juma menchia enti wafa yem fancy na se bibia kama yem fancy I think say yem fancy said you can no yem fancy na wanyina na seb na jase na sebda na stada no etwetwa maswa wanya de o ma utumi ente sa asoma osema kofo man konfo ye yimeti e ka sei wanya de ofa ya say de odwan pe no de ne kakabo maybe odwan pe no de ne fufu na e bia wadi position na onya bibia ya wade ne bebo if you see wanya ne ma bia be wuntamo bate eti ye fancy na ye soso na Adjoa Agyei alokwese nwum wa ha na nwuma no pese me sesa na ma no ne me ma no baby na yoka what is nwuma ne da baby na yoka ba so na wo ma me kura na onyu papa nhia abe so na sa nwuma no ba che afi ba mu de enim nwum kro yeah na wan kan ni team no ha se man se na odi esi hwan the team no hwan basa wo be she won no ene you find say basa ne hwan Newcastle then oh the Newcastle team no there first ne there but you see a more Kwadwo na basa kwa we yes that na 18 na there be some enye team me no na ehia ya ana meka achiro see say ne mfa ho betumi abasa enye team so ba wo gidie o Newcastle ma PSG ni Chelsea omla ochina yeah PSG Chelsea yo bra se obehye na obeyi na film yen ko ne se ye be hye o hye na ochina ye be hye na se PSG team na nti se first na moje Champions League na nti se last season no be hye PSG ono world best ne ba bo no nti ochina yen fit oh me I'm ever ready this year me adom dade ye ni ya wi yeah nti we what you say ana ska mbo asa wakai sa ai so ba ko na me de kwa yi ya me adom ya odi endu se mi team ne mhia Bismarck so say on na tire ho na te say akwaye so se mu dwira e be ye mfie du achi emi ba kokora ma ho na be se me dwiri because obre pants when you baby girl Belinda na cap wo me ho we wuji e be mfie se ni na wugina uti acho na zamfa de baby mi bisa na mi tie mfu nkosro o magua no mo wase o bebre o acho o magu akate wuti na se se baby girl Belinda na cap wo me ho se mi nsuro na wo ya on shakepu hwe David how medress e bia metiri mu fia mo ehun dey David how medress abeduma de se fa mo di ansem mo yimi tina ma we care yi utiri ne dia umfa edu besi ama esina botiri wa ma o utiri wa esa kwa kira hwe de we pin enti o kira de ni akiri kira de ni akiri enti Bismarck oyo berma no nsura omra adwenkyerɛ na mo de bae me offer say Sweet Elizabeth de bae nyame nhyira password adwenkyerɛ ba so odo DLFM pa nyame nhyira ne da de Lumba nsupa no fa ni agro sanse na eye koko krachen so di firi obo ase de bae nyame nhyira opi kofi parliament de kyerɛ himself DL news fantastic ba ko pe hwe live e di firi agro bi kuma apa sanso na me offer say ba wasaba gi e hwe live e di firi tama community 2 nyame nhyira opi me offer say ba wasaba gi sanso da piaga e di firi achemasafo e de ba yakopɔ nhyira mu nyina asa nimre no modwane kase bo ne musemufo ne ye Mace Mabel ntwene se mu ede ema yen sansa na me wofa se DJ Zikibi anafi Belinda ede ekopie mu e wo Facebook anafi YouTube kase bo nya bi hwe yen me wofa se kuma Bismarck man bize edu se ede ekopie mu akopama so mense ma do a ede ahim no de beso me kenkanfo ye mienu ede ameje so ye wofa osi ade de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hotedin ene watafiri jamene Adjoa Agyei Sikapa yes also DJ Afiba the international jebetna se na wo so adwuma de nene ye kwa na different level anyum back to back na Adjoa Agyei Sikapa se nyum we obisa de man adofo nyina na nyum we ba ya na osakra unim Lord Kenya
Minim ne pa. Lord Kenya. Sisi asema te som so yesofo ana. Nti ne nyom ba ko a de papre chire ba ko ni nti mi bi sama wate. Ya me aduma me pembe san hia yakra mo.